Hoće početi pivat ili da mogu u svom poslu kako me volja, jel? Evo me ljudi, kaj šta vidite, riba, more, uniforma, vratim sam se doma, krenit ćemo radit, da su tonalitet našega dragoga pokojnega Tome Bebića započnemo. Evo me ovod, posli 30 godin, evo me na mul, uvijek sam ga snija. I sad ide tararararara. I sad bi ja tamo izaša sa prokurativa, ono me lipo me trlišu brada, predivljen ko čunka. Pa gledaj, 6 godina nisam bio non stop, da nisam bio u Splitu, bilo je lipo ne raditi, ali evo vratit se raditi, malo mi je čudno nekako navika sam gdje sam god radio da realno pljunem do posla, da sam odmah vuka bi se doslovce minutu prije bi dolazio. A sad ipak moraš malo ili uvati bus ili bicikle, odvali noge, ali dobro je osjećam se lipo doma. A Split ka Splita, šta imamo tu priča ako nisi iz Splita k vragu, ne mogu te objasniti zbog čega je lipo vratit se doma, jeli, mislim bilo kome, a ovi Zadra mu je lipo doći doma u Zadar nakon koliko godina šta nije radio. Lipo je biti kući, lipo je biti u palači, lipo je biti u centru, proći kaj peškarije i namirisa ko srdelicu. Ovo sam mislim 100.000 puta rekao u svakom videu, korijen riječi ugostiteljstva, u riječi ugostiti, ako ti ugostiš čovjeka da mu daš nešto loše, nisi ga ugostija, napakostija si mu, tako nismo napakoštenski, napakostiteljski objekt, nego ugostiteljski objekt. I po meni bi gostu trebalo ugostiti. S druge strane, ne možeš skidati gaće, to svi mi znamo, imamo neke moralne i osnovne, imamo i mi kao ugostitelji neke granice. Može se dobiti, ali ne može sad sve što želiš, samo zato što ti to želiš, zato što si ti to gost. Ali budite uvjereni, 99% stvari se sa lipom riječi i sa kvalitetnim pristupom može dobiti u ugostiteljskim objektima bez ikakvih problema, bez da se zahtjeva, bez da se čini prema doma. Znate, kako vi želite da se mi prema vama ponašamo, naš mokri san je da se vi prema nama tako ponašate. Ne morate, naravno, ipak vi dajete pare za to, ja to isto razumijem i vas niko ne uvjetuje vašim ponašanjem, ali samo razmislite kako je vama komunicirati s ljudima koji su divlji i neodgojeni i ne znam šta. I onda skužite da je nama tako, isti džaba, ja samo što mi to moramo trpiti, ako mi to ne trpimo, rećete, evo ga, posvadio se, evo ga, ovakav, neću ići tamo, bija ja u pravu ili ne bija, tako da. Kad sam prvi put radio napoletane, sam skužio da jednostavno mi nije draga pizza. Čim se olade, budu poprilično žilave, sam taj način dizanja tijesta i čuvanja sam vidio da se može liniti na još 3 veća levela nego što oni to momentalno rade. Mislim da se mi razumijemo, ne kažem ja da je moja pizza bolja, nego kažem da ovo sve što sam radio je realno meni pasalo i nekako mojoj publici, mojoj publici ljudima koji su dolazili na tu pizzu i prepoznali to kao nešto drugačije. Dosta ljudi uvijek govori ovo je prava napoletana, na Poljezi govori da je prava napoletana, ali ja uporno tvrdim da nije, jer ima dosta od samoga miješanja do vremena miješanja do brašna koje koristim, tehnika koja se koristi pri obradi tijesta i bulavanju tijesta nema veze sa napoletanskim tehnikama, apsolutno nema veze, tu se razvija nešto totalno drugačije svoje. Da sve radim ostalo, točno to ne radim ja i dalje ne mogu tvrditi da imam VPN, jer jednostavno on ima svoj okvir koji moraš ispuniti da bi dobija i to je to. Tako je, staviš u maslinovog ulja od tupaka. Zbog toga je samo kuhinja. Moja generacija se sjećaju šta je bilo kad smo mi ima 20 plus godina kad smo počinjali raditi, koje su to bile muke, ako neš ti ima takvih, ako neš ovo, znaš te prijetnje poslodavaca i to sve. Sada je se to malo promijenilo, sad više toga nema, ne postoji ili ih je strah. Kad dobije pizzaiola da mu može proizvoditi pice, da on ima 50 pizza od njega, on je u plusu sa njime, on je presretan. Naći kuvara, pa nije ni ludo. Ljudi moji, zašto se koliko stotina tisuća Hrvata je selilo iz Hrvatske, išlo tamo? Zato što su vidjeli bolje plaće, bolje dnevnice, bolji život. Možda i nije tako, ali kad pogledaš, isto to su napravili naši susjedi došli kod nas. Ja sam radio zadnje 4 godine, meni je apsolutno normalna stvar da mi je tu neko iz Makedonije, Srbije, Crne Gore, Bosne. To je sasvim normalna stvar. Mislim, mi se čak i zajebavamo, fali ti još samo Slovenac, imaš malu jugu, tako reći. Bilo daj hostesu Slovenku ili nešto tako za Afrikancija, jel?
nije teško sa Splićanima. Oni žele da je pizza ukusna, da je kvalitetna, da se ne trebaš satra živ dok je pojedeš, a opet na kraju krajeva da ne dobiješ trč sir. Ja sam gađen na to da nisu to preveliki rubovi, da pizza ne bude žilava, nego uistinu lagana. Kako to radi, ja mislim da sam dosta puta već i rekao kako to izvodim. I ima određeni krug ljudi što je to jednostavno prihvatio i rekao da je pizza takva kakva je i realno ja radim za njih.